ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله ta'ala wabarakatuh. Dari mga palanggungan sing kami amin imaalog kamo hawak tubihaon ini. Demikian day sab si mga sila yan nagdurungog ang mga region nila. Kahurumatan, kaniw katantan, tarta panghindua apa Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan in waktu na to halaw man sin bulan ini ihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala talago-lago tungbas kato taniyo pakaniya labay ring hapaglugto na to sin uno-uno na amal amoy in yuntut kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala hipapahinang tarta damikian sin uno-uno na hinang amoy in tanuran sing kita harap para Rasul sallallahu alaihi wasallam daak mulia sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jari in pagpatumtum sing kita hawaktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kumawa kita pengajian dain ha hadis riwayat dain kan Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي. قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني لا أطيق أفضل من ذلك. فقال لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر. فصم يوما وأفطر يوما. Amad tuin hadis laung ta amoy indagay rayon na to bihaon hakadar kakausan sing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Riwayat din kan Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Amr iwan sin ama niya ibu sila karwa-ruayan sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon haon biyayta sin Amr ibn al-As, Abdullah ibn Amr ibn al-As, أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول kaya baytaan law niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam in ako naghimumungan atawa ini kaya suysuyan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin in ako nakapamung wallahi la asumanna an-nahara wa la aqumanna al-layla ma ishtu. Biyayta niya
kaya rungugan long niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam at tawa kaya suy-suyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam sin nagkabtangan ako sambil sima pa ako pa Allah subhanahu wa ta'ala puasahon ko na ingkatan adlawan. Iwan indum hinalong niya in nagkabtangan sing kabtangan nito munang biyay tatahin doon. Qultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi. Kaya risarakwad tulong niya bihan sarta labay ring haamin pag-addat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam amin long niya in halga sin Rasulullah kaniya biadaha ina niya iban sin ama niya. In sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya fa innaka la tutiku dhalik wasum wa aftir. Di kau long niya makakaus long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Abdullah ibn Amr. Sa long niya wasum wa aftir. Pamuasa kau ubos mamuka kau. Wanam wakum na tug kau iban tindog kau. Maksud niya indum hipagtug subay kau matug. Kumawa kau sin kapatot sin jasad murunhan amin subay kau makatug. Makahali-hali sarta magbati kau ampa kau tumambahayang. Wasum minasyahri thalathata ayyam. Sarta biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkaw mabaya na pamuasa kau tiap-tiap bulan tutu adlaw. Wa innal hasana bi asyri amthaliha. Ingatalong niya in amal sarayaw-rayaw yang marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala intungbas niya hambuk hinang karayawan gandahan sin Allah subhanahu wa ta'ala hangpo. Wadhalika mislu siyamid dahar. Inyan long niya biya sa pantunsin nakapuasa na kausin tibusan sin waktu. Mahita tibusan sin waktu. Sabab in puasa sin kita long ta tu adlaw bangyaon lipaton in ang kaadlaw makahangpo uus yadto lipaton into yadto maka ini hangpo damikyan in guwa niya katluan. At ising katluan hang kabulan. Narang mo mapuasa tutu adlaw tiap bulan in hangpo tag 2 bulan biya kau sin nakapuasa hang katahon. Amad timpagyanon mithlu siyamid dahar. Biya kau sin nakapuasa amoy in na damo na yung katansin waktu. Bihan, ha, sa kaula-ula bang yadto sa lugay mo buhi, na wayroon yadto lang ta, guta sin amal ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, biya dakaw sin nakapuasa lang ta, adlaw-adlaw, sabab imbistahan sin hangpo, ay sin hambuk puasa hangpo in tungbas niya, na nakabatok dakaw madto pa amin pag iyanon doon, biya na sinsiyapahan niya lang niya insya na mamuasa na hadjahakatan sin adlaw. Sumagawa, biya ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sindi niya kakausan. Nalaw niya roon haon, kultu, inni la utiku afdala min dhalik. In akin niya ha Rasul sallallahu alaihi wasallam bunal tuod long ngayon ako kakausan ko labi ring haamin biyayta mo yan. Manjari si mambatan na isa bin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya imbayta pasum yauman wa aftir yaumain. Bangkaw mabaya na pamuasa kau hang kaadlaw pag-uwas mamuka kau hang kaadlaw. Amun imbiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kultu inni la utiku afdala min dhalik. Ya Rasulullah, inyan kakausan ko pa.
amin makalabiring ha amin biyay ta mo yan, amunain, mamuasahang kaadlaw, mamuka dua adlaw. Doon haon na yadto na isab si mambung in Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya, pasum yauman wa aftir yauman, siyamu Dawud alaihi salam wa huwa afdalus siyam. In agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pamuasa kaulong ni hangkadlaw, mamuka kau hangkadlaw. Biya laung niya sin pagpuasa sin Dawud alaihi salatu wassalam. Biya sin pagpuasa sin ini Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam, wa huwa afdalus siyam. Amo na laung niya in sarayaw-rayaw pagpuasa, amo na pagpuasa sin Nabi Allah Dawud. Fakultu, na si mambong na isa bakulong niya, inni la utiqu afdala min dhalik. Iniyan long niya Rasulullah, kakausan ko pa. In amin yan, labi ring ha amin biyay ta mo yan. Bakal la afdala min dhalik. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya, wayroon na makaliw dayaw ring sin pagpuasa sin Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam. Riwayat dugaing biyayta, la sawma fawqa sawmi akhi Dawud alaihi salam, syatrad dahar, pasum yauman wa aftir yauman. Ambok riwayat lang niya, wayroon na puasa, makaliw, indayaw niya rin siyang pagpuasa sintay manghud kuhi Dawud alayhi salam, sabab in siya tungaan sin ini waktu piu asahan niya na mamuasa na hadya kau hangkaadlaw, uus mamuka kau hangkaadlaw. Namo ini mga katawtay manghuran ha agama Islam. In subay na to tihon marayaw, in pakaradyaan, amuin pag-agama, longta, di katanamanta, paginhawabaranta. Labi impanghati sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daing kato taniukatan, labi luwa na tuod, in siya raak sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta damikyan siya pahan na to, sin bunnal-bunnal tuod, in Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. In siya daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun in pag-ianun daak, di siya magpalabi-labi ha amin di maak kaniya. Bangunin piyang daakan kaniya, amurad tuin hitunay niya. Amurad tuin hinangun niya. Bihan yan. Na labi luwa na tuod, in sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, muna in undang-undang sara, sin agama Islam, almuna in Quran mahamulya, bang tayaon mumuson, laung tain, katan, daing hapanagnaan pakahinapusan niya, laung si mga sila ulama magtatapsir, in addat tabi at marayaw hanganing kita manusia, pag-addat pa Allah subhanahu wa ta'ala, tuway hadya kita ruon, haamu intindo kanan sinsara, himinang ayaw kita maglimiulakad. Doon hayan, na in manusia, biyay bay taasal sintuhan na to Rabbul Alamin, in kahalan sin pagkamanusia. Doon hayan, amuin na muna-muna maus magpikilan. Maladyo in pikilan paunahan sa sumagawa, inyad tuha unahan, wala pong panaabot, di mo kaingatan bang unin jumatukay mo hasusungod. Bihan yan mga katawtay manghurat. Sarta uno-uno pakaradyaan, in katan hinang sing kita magluna tuan, di siya tumutugyan, ha amin in gaus murun hadya. Magluna, paghapuson kita, paglaulon kita, inyan katantan, nasubay hadya kita roon hapartangahan, asupaya ando kaylo, in pangdaakan kato sin agama Islam, doon haamuin kakausan na to hinangun. Piha, hati niya roon kita hapartangahan. Bukon da nakalando tuod, bukon da isablong tanaka, ini
inuno yaon. Naka tiyo-tiyo tuod bihat. At inasubay kita roon habang tungaan, hasupaya makasud kita dito hatumpukan sinamuin nakataas, nakataimbabaw, damikyan, di isab kita hikarusdos pababa, karena yaon kita habang tungaan sin pakaradyaan kata. Na pagkabiyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo na inin sa rayaw-rayaw pagpuasa, amo na puasa sin Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam, na doon kita hayni maninduganan sin katan pakaradyaan hinang hatungod sin kakahinang yari na kita riyaon halikusan niya, yari na kita halawman sin bulan Ramadan. Na manjari laungta dahil nga mga pangadjian sin amin hadis biyay kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, makakawa kita ron hayni panghati atawa pangadjian dakula tungod pa amin ini way piagmangi inbaya sin tiap-tiap hamuk ding kato magpataod sin ammal. Sa sumagawa suway hadja in ammal ini patauron sin kita timatay tayreng hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab labi intuhan Rabbul Alamin makaingat sin kahalan na to daing sing ginhawabaran na to. Wala na to panahihinang. Wala pakiptemisan limalahil maripadunya. Kaya ingatan na sin Allah subhanahu wa ta'ala bang unun jumatukato. Iban bang unuin hinangun na to. Bihan yan mga katawtay manguran na kama Islam. Asabab yan, di kita makapalabi-labi. Bihan yan in subay tindukanan sing kita niyo. Asupaya ando kaylo di malupas in amal ibadat na to pahambuk. Nah, in baya sin Abdullah ibn Amr ibn al-As, doon haamin ini karayawan, iban sin amin gaus niya, hananam niya, kakausan niya hinangun, sampai sima pa siya pa Allah subhanahu wa ta'ala sin magpuasa siya sin tibusan tahun. Iwan sinduman niya undi niya liatan inyaon katan hitindog niya ipagsambahayang umalog pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, amo yan. Na sa sumagawa, in pangingat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hamanga sila, amoy in ini kasahabatan niya, na di siya kaliuhan bang hamaghinang da. Mag-amal da. Bihan yan. Karena isiyusin magdaawa inyon kakausan niya nakalabiin Rasul sallallahu alaihi wasallam sinti but deng hakatan. Sampai inyan kaya pamong niya in siya labi mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala rin kato taniw katanta. Iwan labi siya in ini pangagad hasara sin Tuhan Rabbul Alamin nakaliliw ring hakatan, nakatatayong babaw ring hakatanta. Misan pahisyo ini hipagsuy-suylong niya, in kusog mag-ibadat bihay ni katan, wayroon makaliw ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, hangkan na doon kita kumawa laong ta amoy in kasalanan sintungod parkala pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, dahing Rasul sallallahu alaihi wasallam ay kita kuma dahing haruwain. Bihan yan. Labi-labi na tuod in siya qudwatun hasana. Siya in sa rayaw-rayaw pamumukuhan adat iwan sisinguran sing katantan amal ibadat sin umat niya. Amod to. Na impangingat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hapag iyanon gaus qudra alal amal wa aqibatu di siya kaunahan deng hakatan labi impangingat niya. Na pagkabiyayta niya in kabayaan sin Abdullah ibn Amru yaon katan kabayaan niya tuod yadto pajatuhon habaran niya biyaytaan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin inya undi niya kakausan. Bimana makananam siya masyak kahasusungon. Na inyan, di matukan niya mga katawtay manghuran haagama Islam. Karena lang niya in Abdullah ibn Amru, amwat yun iaangan-angan niya,
Hapanag na ansin ini waktu niya, hakabata niya, inyan, kaya kausan niya tindog. Sa sumagawa, naglugayan man, limaas man siya doon haon, sambil tiangis niya, nakayan siya bunal-bunal tuod. In baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon makabuko kaniya. Matan-matan, mayta. Sabab ingkabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kain hatuhan Rabbul Alamin. Karena insiya la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Di magkabtangan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod paparkala pag-agama, wat malaingkan bang gumawa ding hasimod niya, inyan katan ding ha Allah subhanahu wa ta'ala impunan niya. Sabab insiya nagpasawa sadya, nagpahati hadya, nagpaamo sadya sin hinang sin kita katantan timayma sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga kataw, biqudrati sahibi. In ilmo, doon na tumaytay haamoy in amin gaos sin tao bihan hatungod sin parkala hinangon niya, pajatuhon niya, doon da haamin kaya hatihan niya. Di siya makapaliw. Bihan yan. Sabab in kita ini, tuan, na nagsisipat sinsipat kakulang. Nagsisipat sinsipat kaliso. Nagsisipat sinsipat dinda jinis na sipat amuin, doon hayaon ini katantan hikalupas sin amal. Labi-labi na tuod, na nagdara kita sin amin long niya ammaratun bisu. Amuin pangpag biya mga timbangon bihan, agaw sin manusia pa amin mangi, bukon agaw pamarayaw. Nakamahangan imbiya mga kanda Abdullah ibn Amro, amuin magpikilan bihan to umagaw sin waktu nila, magpataod sin amal, ta sumagawa in sarayaw-rayaw amal, amin amal pag iyanon sing kita palahan-palahan. Bihan. Doon kita haamin makadha, ini kakausan sing kita. Sabab inyan piya aakad kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon haamuin kakausan sing kita, wala kita diaak haamuin, di kita makakaus himinang kaniya. Doon hadya amin kadar kakausan sing kita niyo mga katawte manguran, agama Islam. Na yung mga ini, hasabab yan, ilimahil doon kan Abdullah ibn Amro, amunain, tiyutukan niyain, pagpuasa biyasin, pagpuasa sin Nabi Allah Dawud, alayhi salatu wassalam, sa sumakawa 5 asman siya, inya tutiangis niya mayta, di niya nakakausan kailo hitindog, inyaon katantan, di niya nakasandalan, in pagsandal sin, makaon iwan sin inumun, asabab yadto, naabot niya tiangis, bihan in pakarajaan yadto, nando kaylo, in kita niyo, kumawa kita niyo roon ha amin biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, misan paharihaon long tain, amin pagpuasa sin Nabi Allah Dawud, na mahang pain biya mga maka ini gaos himinang kaniya. Namuyad to mga katawtay manghuran, haupo-haupo pangadjian na to hawakto ini sabab na yaon mga matawd katawtay manghuran, biya mga inaniwaw kako, kakunan ko sila alupon na ini doon hadya kita tumubtub hawakto ini insyaallah subhanahu wa ta'ala, din dakuman hapangadji balik insyaallah subhanahu wa ta'ala, amin pataod-taoron na to ini lang ta bisara pagpa ini sawah kato tanyo katan, ta habistahan sinako, mamarahinain ini biya mga pangadjian, amin kiarihil ko hawakto biyaon ini, mangumbay dako kanyo katan, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tukul pengajian station bulian sing tahun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.